fil baiti, di rumah. Wisadatun, bantal. Sarirun, katil. Sitarun, langsir. Sullamun, tangga. Sa'atun, jam. Makhzanun, store. Kanabatun, sofa. Tawilatun, meja. Tilfizion, TV. Ghurfatul duyuf, ruang tamu. Ghurfatun naumi, bilik tidur. Salatut ta'ami, ruang makan. Hammamun, tandas. Haulal madrasah, di sekolah. Mal'abun, padang. Idaratun, pejabat. Faslun, kelas. Hadiqatun, taman. Fina'un, tapak perhimpunan. Qa'atun, dewan. Musalla, surau. Mat'amun, kantin. Maktabatun, perpustakaan. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Ghurfatul mudiri, bilik guru besar. Ma'malul ulumi, ma'mal sains. Ma'malul komputer, ma'mal komputer. Dukkanul madrasah, koperasi.